Chinthong bichakri along Kim Karbiang long atum kahumri dam. Lahorijan Nirmal Kumar T Estate adung Karbiatum rong kiseng along Naga tum kateng kheng dam along le along lam ki ke klang. Bukajan Matipul Railway track along Tovar Pen Gate ka Vedarajok Rat ka Cheleng Kisum. The second edition of Karbi Hirjerki Hir Competition 2024 on the occasion of Botar Kikur, organized by the Tourism Department, Karbi Anglong Autonomous Council, DIFU. Theme taken for the competition of Botar Kikur Hirjerki Hir is about tradition and cultural tourism. The guidelines for the competition is participants must send their recitation video in landscape mode. Poems may be sent as an attachment in Word documents and PDF format. Entries must be in Karbi language. The poems should not exceed 30 lines. And the participants can only submit one poem for the competition. Only original work will be accepted. Previously published poems are not allowed. Please keep a backup of your work. Content received will not be returned. And there is no fee for the submission of your work. Submissions will be accepted from 4th of March to 8th of March 2024. Scrutiny and result announcements to be held on 9th of March 2024. Only top 10 participants will be selected for the final recitation scheduled on 11th of March 2024. Those selected participants must attend on the final day. Judge decisions is final. Entries may be sent their poem to the official WhatsApp number, that is 9365518931 and 9365497679. The winner of these competitions will be receiving an amount of 30,000 trophy along with certificate. And for the second winner, they will be receiving an amount of 20,000 trophy along with certificate. And for the third prize, they will be receiving an amount of 10,000 trophy along with certificate. Karbi long live prime time abirta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo bichakri along team Karbi long atum pen kahumri dam. Bichakri lake haku phisar phusarar ni pen chethang flup alang bilo. Bangso lang bialong kilang alon ki pija phanpura team Karbiang long ahin pen adimalong an palidam long. Bangso kahumri da mahut Karbiang long CM Dr. Tuliram long hang na pen alang li pen claim rap rap team Karbiang long tum banta bohot pen horon jatang pamisi ok pusitame klanglu lapen hadak kilang adim kipang thirjia phansitame sayamo dengpon popusi kahumri da mahut chechak tekang. Bangso bichakriya long an kipali jiaphan pinang an tovar kisung do sitame bangso tovar sitame pipon popusi chechak pitekang long. Chinthong along kaching thuramo ki klempon adim an Chinthong rongarak pinpo rongalong tovar sitame ingpupon son thak thaksi umraji lapen phetmunso kacheleng atovar kaselam ponjephan lapen amser khasi kharwangalin dokpo kidwahem kikim kirang ponjephan sitame long e sompon. United Nickel Hills, North Kachar Hill District, Long Lok Pen. Non puan tada siam tumang pinlang karang pinlang ko sidak arong sa tuna tha. Lasu ini kamat hak rang dukok ajoy ni tahelo. Ini bangke yang masa jadi kui penok kemang da Chinthong ahwara long. Bisa kibu sido da bisikri. Laso alang dia bangke ana kumsi alang dia lake laso kapang thirjia phan la pen towar tabe lai towar asayang deng da klemik po la pen da kapelang meje phana klemik po akape asayang deng da klem je phan da ini kalpeno Thomas Council pen idingkan siang mo klem po je phan kabori phan sidil sik sedang lasi da kalpeno Thomas Council Department team to kadang nang le lo tapi non ki bangji
MP election Lok Sabha election hala so Lok Sabha election ta arna ma hijume ka hang pon basically arna ma hijume hang pon Bharatiya Janata Party pen team Karbi Anglong hin pen ticket ke long pon alang ni Umar Singh Tiso as Umar Singh Tiso phan moni ta hijume ke tolo rara hijume ke tolo seta arna ma hijume ta nagi as arna ma hijume ta hang nasi pindah cintong awak ke bang Chintong pan himari dong par Karbing Long Live. Kidam tang there ni phai clear ni khatkati police station angkang Lahurijan Nirmal Kumar T Estate along lia dungalong Karbi arong kising jia phanpura ram pang thai pon bomahut Dimapura nathupen naga tumwang paksi ku nopak kaibong lapen kaprek arisim chewansi Karbia tumaphan ke ther ke hap kang ton kang thi pado ponlo Laso lama puta khatkati police tumpen birta longsi lam ki doadim palidun si lam pangsam dunjia phan bor ilolapen pangsam ponlo puthot pini ni phai phor ni le thota bangpho trok naga bangpho tum wang thusi lam chidan thulo puthot khatkati police tum adim palidun si naga lapen Karbia tum pen khatkati police station along pondetlo lapen police tumpen lam chi pangsam noi putin khatsi ahem pachadam rin tilo Laso jok piniani kang sampor phai por Lahurijan abarin risim ke orasong lason si UPDS KPLTR KPLTM PDCK UPLA AANLA NDFB song troksia tumpen chelangsi nethang kemalong song pherang kiamai phaponlo pherang kiamai ke phaponalong abarin KPLTR pen CNC sakaterang barin KPLT M pen mensing tobi barin UPDS pen barak terang barin UPLA pen Nikonjo Kathar barin NDFB pen Dipen Basumatari barin AANLA pen John Ba PDCK lapen Klembang atum chitong dun Nitum sa bagana longle kithi kali nitum ke sai rong tak thangnu pipe lada Karbing Long Thomas Council pen kipang jok pona longle longsi chipang thai pen kem chikimsi rong kiseng ponji pusi pherang kia mailong ninje pon একাৰণে আমিতো মাটিটো কাৰ্বি আংলং মাটি হয় তো ইয়াতে বাগানত আমি বিয়া কৰা নাই কোনো একটা চাহ পাতাও আমি বিয়া কৰা নাই হলো আজি নাগাগীতা আহি পেলাই নাগা হিতি আহি পেলাই আমাক ইয়াতে ঘৰ নবনাবি ইয়াত পৰা যা সেইটো খেদুৱাটো আমি বহুত মন বেয়া হৈছোঁ বহুত বেয়া পাইছোঁ আমি নিজৰ মাটি জাগাত আমাৰ নিজৰ মাটি জাগা যদি আমাক এনেকা কৰে ক'লেতো ইটো ক'বলৈ আৰু ৰাস্তাই নাই halapu pele khejia bang amphuing tipia long le pen chithi bom aposi alangli alongli chitin kok sita ahok pera bangke alangtum alongli kalipusi jongpon lasilason thang bakbe pele khejia toy munelatum naga nang toy paksi kiche bohong aphansi latum kiklem pusi arbok pon কাৰ্বি আংলং মাটিয়ে হয় আসাম কাৰ্বি আংলং আসাম আমাৰ কাৰ্বি আংলং মাটিয়ে হয় ইটো নাগালেণ্ড আমি নাগালেণ্ডত ইনক্ৰচাৰ কৰিব যোৱা নাই যে নাগাৰ মাটি যে কাঢ়িব যোৱা নাই বাট নাগাৰ মাটিতে আমি ঘৰ বনাম সেইটো আমি যোৱা নাই আমাৰ নিজৰ মাটি আমাৰ কাৰ্বি আংলং আসাম এইটো আমাৰ নিজৰ মাটিহে আমি কিবা ঘৰ বনাম কৈ পেলাই মাটিটো চাফা কৰি নেক্সট ষ্টেপ যদি এনেকা কৰে ক'লেতো আমি লাগিলে কাটা কাটি হ'লেও আমিতো ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ আৰু কাউন্সিলক এতিয়া আমি কাউন্সিলক ডাইৰেক্ট জনাম কাউন্সিলে কি কৰে আমি কাউন্সিলক কালি বা পৰহি আমাৰ গোটেই কমিটি মিলি কথা কৰিম কথা কৰি পেলাই যদি সিহঁতৰ যদি কিবা ভাল একটা ৰাস্তা দে এনেকা কৰ CM বা EM হিতি কিবা মিলাই পেলাই যদি তহঁতি দে থাক বৰ্ডাৰত বা এনেকা খেতি কৰ এইটো ক'লেতো আমি ভালকে হেৰি কৰিম Lasila so pusa Karbing Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Long hangatum nang chilang dunangji kali purote moaphi alam thetan tahai lapen halapu Assam Police atumta methang Assam Karbing Long amonela tumaphan kachirai dunji kali lesi kangche ke ther ke hap padothu laso pot Karbing Long Police atum ningduk chipak lang ponen tin so that pen itum ka chuning reja bangkela lo Tim Karbing Long made non kachari bom kido bom aki hai Dr. Tulirang bom CM alang li prap jin pen laso
isu bangke nang solve pinang po lapen dak ke khalialong le posi karbia khai sido po karbiang long lapen alang lirat sido nang dolong vek nang po Anto la nale tum apa Pin na pori nung dali. long la sa rong ahu dui la bang so sai ho tum ke sa ki dua dim le ni tum ka sapata kali lapen sa rong ki dua dim sa rong ke nili tum rong kan itum otot phalang nu da phalang nu ni Bali pathar pen project tirang lapen bukajan pen anan tirang Karbing Long Live. Bukajan LA constituency arlo lakhain ko ra ke thom Bukajan MSC constituency angkang matipul along kido railway track along tovar lapen kiton kilang gate ka videra jok ong dung araratum kidam kiwang kachileng aphan kasik sak thektik lopusi phirang kiang no nang pachini dun Birta kilong pora tengke Bukajan matipul Ghurial Dubi Begenabil araratum ningkan pharo sosia prang malompen rong chukimsi dolo Kiong dung suri araratum rongpen National Highway towar ki plat japan ki kengset atowar lake non kachileng bom atowar isivet lo labang so towarang bong railway track ki doko jok nat kachihila japan phire meme okchekom rompen si kaikita chihilat nang bom lo laso jok ahut penke laso railway ahor ki kapahut pinangatum aprantame damlo lapen jasimet ka phire meme lake school ki dono somaratum aphan kaikita ka phire ok chumhurason si donanglo Usumaratum mithang hem chiliro ansi imehang tami klartin titilo puta pachimi কোন বাচ্চাবিলাক স্কুল যোৱা ইমান অসুবিধা হয় বিশেষ কৰি মহিলাবিলাকৰ বেমাৰ হ'লে ঠেলাৰ পৰা আনি পেলাই আমি ইয়াত থৈ ইয়াত লৈ যাব লাগে ইমান দিগদাৰ হয় বাচ্চাবিলাক স্কুল আহে মাক দেউতাকে ৰৈ থাকে যে মোৰ বাচ্চা আজি ঘূৰি আহিব নে নাই আৰু এইটো গৰু ছাগলী মৰাটোতো মৰে কিন্তু আমাৰ বছৰেকত দুটা তিনিটা মানুহ মৰে ইয়াত গেট সেট নাই ইমান অসুবিধা হয় তাৰপিছত আমাৰ যোৱা বছৰ আমাৰ ছাৰ আহিছিলে আমাৰ ইয়াত কম্পালসৰি দিম বুলি কৈছিলে যোৱা বছৰ 5 বছৰ হৈ গ'ল যোৱা বছৰ 5 বছৰে হৈ গ'ল দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে দিয়া নাই Labang sola maputhak local MLA Dr. Numal Momin Lapen local MSc Madhurja Dhekial Phukon atum maphan apong lo chuning ripon Lapen lamchakta chipi pondo sita piniarni anta sai deng de detsi ingsam rabrilang Lasinon prabjin pen laswadin kiton kilang japhan gate nang pira train a horathak kachileng longjia warsai nang klem pinangji pusi sodak pen chuning ripadopon हम लोग को गेट चाहिए और दूसरा बात अगर एमएलए आए जो भी आए सर आके हम लोग को लिख के दे जो हम लोग यहाँ गेट देगा अगर वादा करे तो हम लोग का भी वादा यहाँ का सारा वोट बेगना बिल का मिलेगा Lasojok towar ke dolu sita gate lapen mesiana towar ka veder jok gari motor auto scooty lapen bike bang chileng unitetlo Lasojok highway ke platun japhan Bukajan rongsupi pen idu kilometers truck an akahelo an damnang koktitilo pusi nang pachini pon এম্বুলেন্স আহিব নোখোজে এম্বুলেন্স সিধা কৈ দিয়ে আমি নাও মেডিকেলত আহিলে কোন পানে দি আপোনালোকৰ আমাৰ এইটোৱে ৰাস্তা কাজান ঘুৰিব লাগিব আমাৰ পুৰা এক ৰাউণ্ড বুকাজান ঘূৰিব লাগে এই তেতিয়া কি হয় আধা ৰাস্তাতে মানুহ মৰিয়ে যায় কেছ হৈছে ডেলিভাৰী হৈ যায় ৰাস্তাত হৈছে Bukajan pen ananterang Karbing Long Live Karbiang long alu ki krong put tovar krong plialong longle kidun arara tumaphan kidam tanga porahut MLA Dorsing rong hang lapen iam amar sing tiswa hin pen kaningje pon atengke longlia nama bangke pi thai lo pusi pherangke thengno ningje pondo bonta kidam tanga ningkan surini ra inkorai si pen Karbiang long along tovar krong pli ke bang pen raratum longle kidun arara tumaphan longlia namate land compensation kilong lialam ki non puanta plegon a judun ac nangklang bomlang bangso jok tarabasa long kulat kachubia tumate section 3 long pulada hem kina hok tu na jok compensation ang tipopu Karbing Thomas Council Joint Secretary Ten Sing Rong pi kachachakalam chak piniarni anta pipon pelang laso jok pini phirangke mai padopon si klardaglam the thanpong adak klang ham apianta nilitum han non puta labangso compensation na tangka nang pipedel lasi alang lilong labangso compensation na tangka nang lerok pen pending wer lapuson chok chidei athela ke nilitum bozar committee tangka binong
lakpan nilitum ini thang bak bele ke hang ke pawai ik lapukali imen dolor cetek long lor si nilitum labangso compensation na tangka cehang nang pok lasi uthot omor sing tiso revenue IM lo Karbi Anglong Autonomous Council alang li bhanta choro lo uthot tuning lo de labangso compensation atangka nangapa pisirak je phansi nilitum hin pen tuning ri lo Long lia nam jong si pini pinap angbong nang pipon pe pulote ingtang rak kachisong asai dengji pusi phirang kia mai long pen ningje ponunti John Sikiti hem dam lo na su tum John Sikiti to am de lo na mo bangoi pusin to nang apu sen tum dam de lo su ke la sen non pike la hai poisa ta nang le don er lo la se la support pinap angbong la support sa nang thap phi dokan na poisa nang thap phi ba la hai ke ba purbe poisa hai nang thap phi putin tum pinap pen Pina ang bongan thap thi putin itum la dokan muhila ba pinso tum anta dokan kado ka bigato kuhi muhila tum anta nitum John Secretary sinitum dam pu pusin itum kado ka bitan tum timai lo Phuloni pendir chuna rongpi Karbi Anglong live Pinya berta kelapuan si kang ton poniglong kardong